gatanu weekend turayinjiye. Abari mu mujyi wa Lyon, umuhungu Davis D yamaze kuhagera kuri uyu mugoroba, arahakorera igitaramo. Mu kanya turaza kubona bameze uku. Dore ko ribo yatumiye. Yo, Shanboy, Sugarman, Big Man, Mwamba Davis T. So now I'm pulled up in New York. So the show is tomorrow. So come pull up, come chill with Shanboy, come party with the Shanboy, all my sex ladies. Mwah. Hanyuma rero abazakurikiraho n'abatuye mu mujyi wa Nat ndetse na Paris, hakiyongeraho n'ikindi gitaramo azakorera mu Budage. By'umwihariko abari mu mujyi wa Lyon, nituva mu gitaramo tuza guhura 15h du matin. Nuko tuba twinjiye imihanda. Rutambi yageze gutya akuramo. Reba kaguru reka cyangwereka ikintu bita itako. Nose yo kuramo ipantaro. Ngwiki igiye kuramo. Nose atari kuramo. N'urye niyo nakambara ubusa nose urye ubu ngubu ubu wanseka. Tubona ibi. Subhana wa ta'ala shitani se. Abantu bagiye baramumanuka cyane kuri iyi mihanda bati ibi ni ibiki tubonyera mwebwe mubonyikira. Wait, send me 2K now. Uranyekira amafaranga wanjye gahanguka umutima. Maze abakobwa bose basengera mu rusengero rwa Nazareth Baptist Church ruherereye mu mujyi wa Durban muri Afrika y'Epfo, barengeje imyaka 18 baza guhabwa certificat ko ari amasugi. Mu gihe abana benshi baba bafite inzozi zitandukanye, harimo nk'uyise yabajije ati Cindy na Mbega, how are you? I'm fine, thank you, and how are you? I'm alright, my daughter. What do you want to be in future? I've got 2 ambitions. 1, A prayer warrior. 2. A doctor. Why those 2? So that when I'm baptized, I'll be baptized at 14. And when I'm baptized at 14, I'm going to pray for you so that that head of yours can push down. But if prayer doesn't work and I finish my degree at being a doctor, I'm going to operate your head. Idiot. Uyu ni umugabo wakuze we ahora yisabira ati yemwe turabasabye abo muri groupe bo bari muri groupe ya Porono nashiremo imbesile erega gusambana nta birenze gahanguka umutima. Uraremvye basha ariko vraiment aho nta nisoni kurungika audio nk'iyo muri groupe ya fraternité yo gusenga uzi yuko harimo abantu baba mama n'abapapa bisoni. Nube wabisaba abagenzi bawe inbox apana kuza kurotera muri groupe ngo ndabasabye mushire muri groupe ya porno urugaporomokera mu Itanganyika. Wewe warerewe hehe aho utagira n'umutima? Nimero zanje ni 661 uragatandukana n'umuntu. Ni byinshi biba biri kuri iyi mihanda ku isi yacu, duhura na byinshi. Mu gihugu cya Liberia, Perezida George Weah yagize gutya agaragara ari kwibyinira indirimbo Buga y'umuhanzi Kiss Daniel na Tekin.
mu gihe mu kindi gihugu cya Angola bari mu gahinda nyuma yuko hitabye Imana José Eduardo dos Santos wabaye perezida wa Angola mu gihe cy'imyaka 38 yitabye Imana ku myaka 79 azize uburwayi. Indi nkuru mbi yamenyekanye kuri uyu munsi wari Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe yitabye Imana ku myaka 67 nyuma yo kuraswa kuri uyu wa gatanu ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza kw'amatora ya Sena mu mujyi wa Nara. Bivuga ko yarashwe n'umuntu wari witwaje intwaro ngendanwa.まさか日本でこんなことが起きると思わなかったので、まず最初の印象としてはすごい驚いたっていうところと、そうですね、とても自分の意見を持ってた首相だったので、悲しいと同時にNibyo byiriwe kuri iyi imihanda yacu ni weekend. Reka nizere ko mukanya ari gutya biri bube bimeze. Ni nyaoneka mwibuka gukora subscribe aho munsi, share, likes na comments kugira ngo abantu bakomeze bamenye aho bibera. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Muzagire weekend nziza naho ku munsi wo kuwa mbere.